Pini la so video la nali tumhan nang ke than ponji mate nang ke wan pi la bang ke la son no jong se nali tum PM Kisan long amendo la pen EKYC stame nali tum choklim la pen bank account pen Aadhaar card killing the choklim la pen land setting abang jong si no do ikok prote la bang so land setting Kosonsi ki claim nang jima la so puthak pini nali tum apan la so video long nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel la long jong si na komri milang pule chingon pen nali tum subscribe igon la pen video nali tum share ponigon tani non pathek pen land setting status no adim yes Kosonsi ka pado nang jima la so puthak nili nali tum apan la so video long nang than pachini ponik po tane non pathek pen che than pononang Kosonsi land setting along jong si no dokok pulo tangte Kosonsi ke claim nang jima la so process ni linon nali tampan nang than pachini ponik po ke chengsi nang litum pmkisan.gov.in labangso website dong wang nang po nili ke damta video long stame than pachini ponik lo lapen labangso website long wang pen nali tum dak pen penang an farmer concern long pen penang an dak pen nali tum claim pon unji lasi puthot non land setting yes ba no doma wema pu Kosonsi kachilang nang jima kechengsi labang kenale tum na know your status polong dam nang po know your status polong dam det pen api puthot dak nale tum la farmer registration mate farmer ID duji labang so registration number nale tum la so box tong fill up nang po lapen registration number dak fill up that mate togik that pen api puthot dak kedo captcha bang nang letum lak captcha podim ber nang po lapen la pulang lo pol dak get OTP puduji get OTP long beregon lapen PM Kisan long killing dun mobile number long OTP leik po ola so OTP bang nang letum fill up nang po mate ber nang po ber that pen api puthot dak nilina piklang pon thuik po Berdet pen api nalitum ladak pen thek ponlongji personal information na chiklang ikji ladak nalitum registration number doji lapen date of registration lapen name of farmer lapen dak father suppose mati guardian name dopo lapen address doji nalitum mobile number doji jongse nalitum amen lapen address mobile number father name kapre ka sonjong sinalitum kunani kichok chi dokok lapen update ji pulte nalitum dak theklongji option kipi pondo update your details pul sodim nalitum beri glopulo tangte dakpen details ison soni la address lapen mobile number nalitum amen jong si chok chi pul dakpen update pon ikmelo lapen non land setting yes ma no ma kopisi ke doma la kilangji afan nalitum puthola athak doi nangpo athak jong si doi lo pulte puthot lason nalitum dak thek pon long ikji lapen nalitum dak ni linon la kelang bangphu registration number la bangke dak FTO process no pusi dak ke klang do lapen dak tok do lapen la bangso land setting yes ma no ma la ke do Kosonsi do ma la so putha kelang ji apa nalitum la eligibility status podim nalitum berik nang po la dak ber ponik det pen Derek dat penalitum dak theklongji eligibility status labang ke land setting no sidak ke klangpon nalitum screen along thekpon long isi lapen EKYC labang ke alangli dak successful claim ikelo lapen Aadhaar lapen bank account setting mate links tame dak yes sidolo lapen mantu sidak KYC ke claim la so det tame ladak thekpon long ikpo lapen la son nalitum dak theklongji nalitum account details jong si lain te la view account details along ber pens tame nalitum details bange lang melo non la nili kilang pi abang phu mate la bangso registration nili non kilang pi abang phu la so abang phu bangke dak PM Kisan installment pena an installment la bangke kilong dunde si ki onglo athema copy athe si dak kilong dunde det malata nalitum dak thek pon long ikpo land setting no si dak dolo lasi non dak yes mate la nalitum technology EKYC la pen Aadhaar bank linking setting status dak la hini long bangke yes la son jong se dak yes padoji pulte nalitum copy process non ke claim nang jima la so puthak ni nalitum panang than pachini ponik po la pen la land setting process ke claim nang ji la bangke online process bangke un
lasinali tum offline si claim nang po offline ki claim nang ji apan ki cheng sinali tum nalong labangso application alu do nang ji matel la so form bang do nang po nali tum long laben nali tum da screen along thek pon long exi application for PM samanandi yojana land shading mate correction laben nali tum da thek pon long exi ki cheng si labangso alu long ki tok pon tu da lekpal mate this tiseldar lapen nalitum dak tisel kunatma lapen district kunatma laban nalitum dak pen fill up nang po lapen subject labang ke nalitum dak thek long po regarding non receipt of benefit under PM Kisan Samanandi Yojana lase lada ka fill up on NGA son labang ke lason lo dak tok pondo I will like to bring to you your kind notice that danalitum amen tok nang po lapen relationship amen labang so dim tok nang po lapen danalitum wrong amen tok nang po a permanent resident of village dak blank sodo am currently not receiving the financial benefit under PM Kisan Samanandi Yojana lapen dak tok pondo previously I was receiving the benefit which the include an amount of 6,000 as a per year transferred in 3 installment rest 2,000 each. However, I receive of the benefit has been discontinued. Upon verifying the official portal, it was found the land shading has not been completed. As a result, the installment that was due to credited into my bank account has not been transferred. I belong to a low income category, therefore I humbly request you to kindly the land shading issue to enable to receive the entitled benefits. Again, your assistance with the matter will you greatly advantage. I am addressing the following documents along with application for your recent Aadhaar, land ownership documents, bank account, passport size photo, date, applicant name, Aadhaar number, bank account details. Lain nali tum pidun lo pulotang te choklo. Tapi labang so form nali tum print out nang po print out date benefi thot nali tum ladak fill up nang po. Dake tok po nalam thean ba nali tum stami chini po ni la son problem lo land shading la so problem lo lan ana kistis tami long dun delang pusi labang so alu long bang ki togik lo la pen nali tum dak documents ki pidun nang ji Aadhaar card la pen nali tum la longle pota la pen bank passbook passport size photo la nali tum dak pabon dun pidun nang po labang so application alu along la pen kidam nang ji nali tum agriculture department kalipulte revenue circle ang stame nali tum mate revenue office ang stame dam nang po na pen hodak dam det pen api nali tum labang so application pilo pulotang te ala tum within one week mate hafta isia bong ang bong pen alang litum la land shading akam bangke mate la so process ma alang litum pa success po la hello land shading jong se nodo pulte labang so land shading yes pa doji pulotang te la so application bang nalitum piwek nang po mate pidam vek nang po da pe land shading labang ke online pen bang ke claim on la si labang ke offline pen si claim nang ji la hello la si nalitum jong se la son land shading problem do pulte nalitum labang so application la noni li nalitum han andar na piklang teng nalitum tog ingon la pen print out dat pen photo la pen documents kido ana documents pinang po la pen agriculture office kalite revenue office nong dam nang po kale council nong dam nang po dak nalitum labang so application submit lo pulotang te 7 days sambong pen labang so asai mate labang so kambang ge complete dik po la pen nalitum kilong dun dia Christian tami long dun iglapo jolalo la sipinia video lang man nilila short information na kiwan pi bang lan cholo la si nalitum labang so video kilang pen tami asap sobet tami chini po pusining tepo no domi thakmi kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do anafan tami nilin pen kardom